Abantu bafite amapendo ni bahagarira hano. Ni mutonde umurongo wa. Semeni haleluya. Abantu bavuze amapendo ntagira isubira kurengana kuri podium. Muhagarare nkaho. Semeni haleluya. Turarara tubapanga kuko turabaruta kandi twaje. Semeni haleluya. Icyatumye abantu bataryama semeni haleluya twaje gusenga Imana mu gitaramo cyateguwe ni ministeri kandi tuje gusengera igihugu. Amen. Atukuzwe. Tuje gusengera igihugu. None kubera ko kari nijoro rimwe na rimwe hazamwe twirukanka umuntu yaca ku wundi semeni haleluya. Ugasanga akama gusunika gusa nta gahunda ukaburi yagiye. Ese uyu muntu agiye he? Semeni haleluya. Atukuzwe. Kandi ubundi mu gisirimba mu itegeko ry'igisirimba semeni haleluya. Nta muntu uzamupfa gusa ngo yamafa kwinjira. Abantu baripanze ko barabyina hano nawe uraje tuvuge gutya twegeranye ukwana kurabona ko hari aho uhagarara hano ukamusiga abantu ukamuhagarara hagati. Uko se biba byagenze gute? Tugiye guhudumiya indi minota nk'itanu kandi mwene dataracuranze Imana umeze mugisha. Ankuye ahantu nari nicaye hariya kubera umurya numvise. None reka tugende mwegerane abamapendo kandi nyine mwihute nuzoza umvura rushwisingiriza wanyu ariko tutamba umwanya muremure wo kugira ngo muruhe gatoya. Duhe Imana icubahiro. Nasubizamo Yesu umuyobozi bwa Nitonde kwanga kurukurire arasaba amasaha
Yesu umunyambaraga